Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro penlong sti yada ki Hamas da ki rupai ba kre hiertma ka Israel sana rengkau. Katma hapadeng ki leno Hamas bagari Israel kalanang jur shushu kat banang mi kisngi bat nakaliang jungkari Israel kala shim mi karai ban rad dengkong ki leno Hamas na Gaza. Nalor gajing hiertma na soin ka Israel klat mu ban hiertma sana rengkau. Bat na duriau kumju hakabakila pha ikitang letma jongka shakhaput bantur sha Gaza bat liyo iru ya kajing petai bom jongka Israel ya ki jihad jongki leno Hamas la ban kedo hang ni banakliang jongki sipai Israel nadu kasngi thoding kila betha ikiriu pajba ki basyong basa hakanong ba Gaza bakin mino shisendon namar ki don kajing temu ban hiertma na phang ya ki leno Hamas ki bari tengan hakane kejaka kiwai pat ki khobor ki yatho banakliang jongki leno Hamas ki lakhang persya ikiriu pajba bakin mi na lagi jongki yang kisem ban pet ki benta basyati jong ke Gaza namar ki kwa ban pelong ikiriu pajba kum kasti yada na kajing hiertma jong kisipai Israel kumba kalong menta kajing long jing man jong kane kathma kamshim yo i bakan don kajing duna hendrai kala nangjur penban batkari Israel kalapan jingirapru na kelenggiri ke pertai banya kon persya yakileno Hamas Prime Minister jongkari Israel ula nyau yakileno Hamas kumki ISIS bat ula ong ba omdon jaka yakileno bakajing temuhi kalong ban penkut sendan yakijing sencar jongkileno Hamas ki benta jong ke Gaza ke bahap hapo jongkari Palestine